Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang body Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kitrai jaka kibade ginong song sinong jaka sinong rim, ka baha bapo ka ilaka Nongkli East Janti Hills District. Haga Arab South Rik Yayong Arja Punrio kilalit bania kendu. Your Chief Executive Member jong Giant Hills Autonomous District Council uba Thombor Siwat. Ban penpau i kejing persya halor kejing I no objection certificate na kemta ke project T Motion Lum Sarman Limestone Block A jong Shri Cement Limited. Ya kejing pesngau pajba na kebenta ke project benti Motion hak jaka kebedan arspa khatnyau point laispa khanai psau hektar rengkat berkejing bu ya karkhana teliat Motion hak jaka blotip kum kalum Sarman latmu ban penlong hak arpo arteri uyayong arja apen rio. Habakran sigilap thai kubor ki trajaka kilong bakum kinong song ki badan ye jaka halum Sarman kila du thia du dem hadin bakiliyo i yak jing panbana melapan mi da Meghalaya State Pollution Control Board hak khatnyau tarik uyayong arja apen rio nak benta banti Motion hak jaka jongki klem ka jingbit jongki trajaka kiliatu baka Shri Cement Limited kala kam trai wat ye jaka puta jongki ki badan halum Sarman kham dadan kanu ka jingate kular ban IY ne yadi thiet ber company. Inal yang i amin ang senong yang senong rim te liu hidemi yang ni dibenta IUM hak kata halum Sarman te ada yu ya public notice yang Shri Cement Limited wada jinghe yang dai tho yang kau penmi ya ta notice public hearing yang kau MR spak kan yo tetar te jing snyokia yang iam i teu tho tai ni bentai wa iam nong senong iam tho hata halum Sarman dari da sumari hok yang ina do di purpose name ta i da penduk tiap penduk demo i ni por wa da yung ya notice public hearing yang Shri Cement Limited wa penmi hakanyo tarik yang 9 April ta klama jingbid i am tret ho klama ta jingtip yang iam tret ho ta pen ta i jing sensi penduk tiap penduk demo i ni te dau i dele sakmat wele sakmat naduk na state pollution DC i department repair dalbo ya komplain i pendam ya ta notice public hearing yang Shri Cement Limited ne repo ya ni di district council wa deman le AB wipat ya kendo siap yang i ti dalbo ya komplain wa at ami i nong senong hatai UM tho halum Sarman i dari de sumari perong i di purpose name ta singa kerniari ta wa i jing sket la depan sket da district council i hok iriti yang ilung ba i Thailand holding ta war sinya pelang amno ya bor ta Shri Cement Limited wi kami hok yang i dan ni te daw idol bo komplain ni wi pendam no ya ne public hearing yang Shri Cement Limited ta kerpar ile ya ne district council chim kia wi penba i hok iriti yang i khnang wa dami mi jing kulmar tu hani wa man ile jing song suk san wa suk wa kemen dengan liang i ite kelama taku blai cibon am da yo da po hini ne ami nong song senong yo forim woman le I trikau ke da yo I lebu komplain haki department woto ni benta ni ka public notice hearing yang Shri Cement Limited da yo I bu komplain haki department repair kat uji walai ku libu I si ko komplain dan ni wan ini council wada yo ipsia le wada bu usiam te amna liang yang u te am da yo I kelam melum mala te dong I ni benta gani ka hearing yang gani ka senong lum Sarman block A tong I na liang yang I am office im yo jing tv wa em gani ka senong wa em le o amna liang u dong I mem I sanadi te I ne te down pemandu wa jingkulmar wa tang u amupa leni nokit dong ba I tedang u le archem wa yo
amajing pen kemo ula ong arem do kemo ba ia kata ke sanat u lengba yang konsil. The CV ngon le ong in hi gani ga hearing wabat upper recommend nil yang doloi yang thi doloi wa ilkan ong klik. Jadi teh tien wa yo juba bino teh baseball. Teh hak tu yin kat wan ngut ki tri thau em mentah itu. Kam berdasar ni thau hi em ar thau le Oh mut kat nungut Hindi pa yung. kitri. Aprasan yung. trabosan kiti tok du yong snong rim. du yong senang rim. Oh temut ko tika par ko ti mut hap ka pok snong rim. Apa po. Tadi yo mo ma kam ni dep depan ban ya public hearing. Ta kam gini ki wa percham yo lat ki open snyau yi. Temut de keliau yang pin kamon. La de jiasa. Lai baik kini public hearing. Man ina liang yang man ado ji cha ibori. Te wile nadu ado cha ibor yang aminong rem to man ye hok irti yang to yo cha te ada cha ibor wile yo ye kang ye gani public hearing madawan percha be ga ado ji wala te Jaga banang kong ahi, pen pau je sengut do blai, marbu don rakat bangin do pengimi na yeng, bangi kuah do kelau zo pani ka district council je FC, da ka jing suk pada ka kemen kum don pengwit. Iya da ka jing jai da hang ni ngawan man pen pau. Lamba itu ki pralok de kre pranong bad de rung po tong alkes tong siam bad tertep tunjuk. Hang ni ngawan nak banta pen persa. Lamba kata ka public hearing ya ka ba ka state ya ka Meghalaya state population control board ba penmi ya ka turik lamba jong ha ar turik jong jemang dapat taban pelong public hearing hang te aulum sermat ngisngo kendit abang yoi ya ka te ka turik bat ka public hearing ba ka Sri Cement Limited ka kanti auto motion badon hoptai ulum den warta ka dawngi kinong rap ibangi im kapating ibangi im mentah nodo balong briu hang ne prothe ki briu nong kli ki im hate ki rap kriang ki don ru ki deng ki se ki kaj ki so ki pai bat ka heli ka penthor na mentah ban rap ban riang hang te hi haulum ni pelong ka jakarap bat don ru ulum bangi ri ya kejingri kum ki mesi aduk mentahi ki mesi ke don lagi sepak teli ke bengiri kum ki snong snong rim tadi mereka kadau ngisnyo kulit ba kat sisimen ketemu nak banta ban klang dau tau mosun po ta po nau ta ulong ta kanong rim ngi yeng skam kum ki nong rap jong snong rim ngi kun jong elka nong kli ngi persa ya kata ka public hearing ta halor jong ta ki nong rim bangi ngi thung ngi tep bat ngi yo ru lamba jong ilit doloi ke perngap belabam dua hedwar jong blai ilepen sisa ba ki nosong rim jong i dong kato ni beliyo lamba ki pata hagi tu ki por bolong jong doloi lit belabam jan bam kuai bar jong blai pat pen sisa lamba jong ni ga district council hi pen sisa kadai kajaka jong ki rusmet padahal mentahi wa udoloi en suklan bolong udoloi jong ilkano klit jongi badu airu ban pensisa ba kibadon ba kedon bala nak benta ban primbiang ikut kisla ba don brun ba ngi kinong rap ki ngempat yo lat nak benta ban pendam primbiang ya ki dolir ki jongi hindra ngidang kimilenti ngidang rap ngidang riang adu menta amba jong usnem bro ngidang rap ukba using usensar batar tep menta Demar tak ada orang yang skam, bat ngisnya kundit menurut habang yoi, ada ngidu, yakini kejakat yon ulum serman bangi depan ban kam troy, kebasnya pula bangi yoi ba dei iai da kesnong ulum serman hari haba hangtei dei ulum bangi rap ngiriang ngiri jingri ku bencar, tangan digiten nak keren nak kapor besok. Tok lama. Kalau win nong rap nong ki nong song senong yang senong rim ada rap beki eta tolong serman ngaboa kajing maham ni maha dedap pelam dedap pensnio ini wa dedap sebo saden ta ngabo so mentur ajing maham lani amaset wa clear sa kitay kitre
kiwa ya katai ka hok ayong wa lada jia uman wa arji pendam ne public hearing tala da jia ano ya katai public hearing lene ye ki bru hatai ke thau im jing ba khle kini kiwa ANOC lene kitai wa san wa borma wa embor udoloi ne kita ki executive member yang ke ilaka nong khle ne to ki ke jing ba khle to ayong ki lakat nu snam mandaloyo man executive member ki mo bo na do warim wajak de bo dariap de ki ke snong rim hatai henre hini poriki wajiam ni de ki win hi di gum em hok di wentu la dai la thet subo mentu hani district council di yang hajar mur ki bru kre ta duki di MDC hije ki ura bru kre na bar ubo hani ngajajan kani district council ni unang kre lem pediang ke ni de mana hok ayong ki ti ila hata de em hok ayong emiso irlam yong isken ni sek iwderi hali hator bonjai te daw nga onga yak boa ajing maham le ya kita ki wo NOC ya ta treatment to UM gajing kit kle yong ki la da jia penman ya public hearing la jia no jing jia to ki ba kle ngado te kiten. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot e kasnong nongi kwayo sngo bahana kasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina snong e ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ru ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Net yung nga opi kabakaduk kajing mantoy. Kanlong yung ngiki konsam na. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.